Zole podcast panin khat vi hong buak ki king. Zole podcast panin thuki gen te hoi sai na dele. Zole podcast aki khana Facebook page Allah hong piak sakilla. YouTube channel panin zong subscribe hong bol sakin chi hong gen no masaing. Tunina Zole podcast panin ikikup ding thuaile. The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People akichi. Leitung buk minam kipol na panina. Tual suak minam te to kisai hampan na thu tang ko na pulang na chi thu bulpo ina kikum na nei ding yang aba sa pen na indigenous people ai kele e pawina tual suak mi ichi te kwa te yang chi to kisai na kikum ni tual suak mi indigenous people ichi chiang ina ama mulle mual ama lu sa popa gam le tang sunga pulampan gam keng mi te ai kele gam dang mi te na alu ama gam dang mi te atun mai na ta ga tua na pa na ateng sa minam te chi na hi tua ba na tu la ta ka tua ama mul le mo la gam keng mi te zongin gam dang mi te alu atak te tua mu na ateng tu la ta ka ateng mi te to gam dang mi te tua mul le mo lu ai na tu la ta ka ateng mi te to akibang lo om sa minam te chi na zong ai hi to ban atung thak anunga atung mi te to ngei na hi zong in kampaw hi zong in la hi zong in akibang lo mi te ta nga to na om sa mi te chi na hi ta nga to na panina popa lo sa gam ane gam le ai kele mulle mual ane sa mi te chi tak chiang ina tua lấy tăng ai kể lệ tua gam lấy pe apu apa khang panina akilo suksuka aten na munu alo na gamu hidingi ai kể lệ tua gam lấy tăng a om mi te to khangui ki zom mi te hidingi gam lấy tăng ane mi te to khangui akizom mi te hidingi to chiang ina ngei na le pupa ton dan te ai kể lệ hotang nun tang zias society sunga atuamin aom ai kele ni ten puan se lai zong ina atua ma anei minam te ding hi kampao lai le ham te atua ma nei mi te ding hi tua bang ina amau te pen tang tong pe ka gam dang mi ten agamu alu ama ateng sa mi te hi nau akilat na hi hitenga thukat ai the dega tual suak mi te indigenous people achi tak chang ina leitung bup thukim na khian na tua bang minam te pen tual suak mi te indigenous people ki chi ding hi chi thukim na omlial lo ahi manin thukim na kinei zo lo ahi manin amao le amao ina ko pen tual suak mi te indigenous people hi achi na tung to ni na dena again atunga thu teng to hin hai na tual suak mi ahi le ahi lo akitan mat again akichiam te be kai hi indigenous people tual suak mi te hampan na to kisai thu puana khen pi sagi ina ki khen thei to khen pi sagi laga khen pi masa pen hi thu puan to kisai na athuluan zia awam kimina again na hi khen pi masa sunga khen neu ina khen neu li bang ina ki khen suk thei la hi to te na article ai kele thu khil khan na pan thu khil guk na chia huam hi ina a khen neu masa pe na ele ei de tel khen sat theina self determination to kisai again na hiya ani na atum dang mi te nge na le hampan na nga theina again na hiya khen neu athum na tual suak mi te thukim na ai kele tual suak mi te thei sak masalo pi na amao thu le la khem pe van na sai na amao ne sa khem pe sai sang na to kisai akiphal lo na again na hiya alina tual suak mi te ai kele indigenous people ahi manun dedan na aom lo na ding again na hi khen neu li sunga adia kina khen neu masai self determination to kisai na to tual suak mi te amao vai ding amao mailam ding pen amao le amao khen sat theina amao le amao tel theina nei ding chi ngim na hi to chiang ina ani na tual suak mi te pen akim akianga om minam te to kibang lo ai kele ngei na kibang lo lai le pau kibang lo ahi na pen za ta na to
thei sang na recognition piang na ding to ki sai ya athum na pen thu khat pe om chiang in ai ke le tol so me te to ki sai vai khat pe om chiang in ama ku pi ding ama phal na lama sa di ama to vai hom ma sa di chi gel na hi to chiang in alina pen akima kya om ateng mi te to hamphan na akibang anga ding a vai hom sang na chi na hi to chiang in khen pin ina pen nun tang na so tang na le ngei na le bit na life liberty culture and security chi na hi tupuan thukhil article sagi paina som chiang hua mi thukhil sagi na pen tual so mi te to ki sai na nun ta khe na so tang na le bit na ani the na ding to ki sai gen na ya thukhil gyan na amawi ngei na te khem pe akibe mang sang lo na ding ai ke le ngay na kidem mang na om lo na ding ina amao mi ten zong amao ngay na hoi takin kem ching the ding chi lampi zon sang ding na se pan pi ding chi na hiya article ko na minam khasu na ding minam khasunga lu the na ding to kisai gen na hiya gen te na na minam khat citizenship la se na ding ai ke le tua minam te sunga amao zong ki pol khoma minam khasu ding chi amao de te the na ane na to kisai gen na hi na article som thukil som na sunga pen amawi mulle mol te pen thagum zangina han na thu to amaw mulle mol swan lo ding lal sak lo ding hol khelo ding chi to te to kisai akigen na hi tur som me te ham phan na to kisai thupuan khen pi thum na ngei na ai ke le biang na kampau culture religions and language to kisai ahwam ki ma again na ya article som le khat pan som le thum na sung ki mu the hi article som le khat na amau te nge na akem bit the na ding to ki sai gen na hi amau te nge na akem bit na ding in amau te in amau de dan na sep the ding ba na kum pin jong pan pi na ding to ki sai gen na hi article som le ni na ange na au a hi ke le pu pa ton dan le abiak piak ja te o pen hoi takin kem ching the ding kwa ma in no kai sang lo ding chi na hi to chiang ina article som le thum na tang thu abawi thu gen kama akigen tang thu te hi zongin angei na thu te hi zongin khang tang thu te na ngon pen hoi takin achep te the na ding wa atul ata khang no wa hoi takin aki khop son the na ding to ki sai amawa ding ina hamphan na omlam again na hi to so me te to ki sai hamphan na thu puan khen pi li na siam sin na education thu ki zang na media le na sem na employment to ki sai again na hi article som le lipan som le sagi huwa mi article som le na siam sin na le amawi ngei na siam sin na te amaw ma in van the ding amaw de tel siam sin na bang nei the na ding sang dang te azong ai ke le kum pi sang dang te azong amaw te zong siam sin ding ina akisan the ding ham phan na ani na te again na hi article som le nga na asiam sin namun te amaw ngei na te ala khiat the na ding ai ke le reflection amaw ngei na te reflect the na ding ina thu le la te sin sak the na ding chi ham phan na nei naw again na hi article som le gung na thu ki zang na media tung to re na amaw ngei na te la khiat the na ding amaw ma en jong ama paw le ham to ai ke le amaw paw le lai to media te ne the na ding le midang te media te zong amao zong azat the na ding ham phan na ne naw gen na he na article som le sagi na sep namun employment na zong amao te tual swami indigenous people ahi manuna kinaidan na ki khen tuam na omloina midang te to na sep ham phan na akibangin anga kim the na ding again na hi tual swami te ham phan na to ki sai thupuan khen pi nga na pen ki hel na le khan to na participation and development article som le gyat panena som ni le suwami article som le gyan na pen amao thu le la khem pe ai ke le amao vai te akivan ding chiang amao thu to ke sai amao mai lam ni to ke sai na hat pe akisep tak chiang na amao ki hel ding na amao te to sem khom ding amao dong ding amao te to kam ki kum ding chi participation amao loin na ke sem lo ding chi again na here article som le kwana vai khat pe om tak te amao te thukim na ai ke amao te thei sak khol ding amao te jong ki ging sak ding amao te to kam ki kum ding na amao thukim na om loi na kum pi te jong na mok sep lo ding chi
again na hi article som ni na gam khan to na ding ai zongina gam vai he zongina sumsin na vai he zongina atuam to khan to na ding ina amau te na amau de na muna usa pi reality mo de na tel the na ding hamphan na ane na again na he na koilam sem ma sadi koilam sem na nong ding bang ma sak ding bang na non ding chi ade ta tel the na ding hamphan na again na he na article som ni la khan na nun ta nop sak na ding social well being nun ta na kham te hi zongina naw pang te hi zongina numei le zom na ne mi te disability people te mo to te masakina amau te mitsuan masakina na khat pe pe om tak chiang en zong amau te van masak ding chi to ke sai hamphan na again na hi article som ni le ni na kham mi te hi zongina numei na pang te hi zongina zom na nei mi te disability people te hi zongina amau vai ding pen hoi takina gel sakina kumpin zong dedan na nei loina na sep na ding to ke sai again na hi article som ni le thum na khan to na ding ngim na tual suak mi te na amawi gel na ane the dingo ai chinom na amawi ngai sun na to amaw gel ding ina to pen amaw hoi sak na zo ina kumpi te na ade tel na amaw te tunga apyang masak ding china hiya thu khil som ni li na chidam na lam to ki sai zong ina ki kep ki khoi na zong mi kim tual suak mi hitale hitakele akibangina akinga the na ding ina gel na ne ding hi china hi tual so mi te to kisai hamphan na thu tang ko na khen pi gung na leitang ai kele how da man phan na te land and resources to kisai again na hi na article som ni le nga pa na article som thumla ni chawa mi thukil som ni le nga na tual so mi te nge na hi zongina how da man phan na natural resources te hi zongina amau nge na to tual so mi te nge na to ki tua kina abya na mun te o hi zongina ki thoi na mun te hi zongina bia na ne thina ding ki thoi na ne he ding bia pya na te apa hi na ding pen kumpi na pan pi na ho ding chi to ki sa gen na hi article som ni le gung na sunga gam sung hau sak na te hi zongina azan na azeng na akep na ahom hian na pen amau thu ai kele amau gam sunga piangai na amau thu ngai sun khom khai na amau thu lain amau thu tung ton na hin khai na hom khiat thene ding chi gel na hiya article som ni la sagi na tual so mi te I azu isau amau nge na sunga vai hom zia te thu khen zia te lam khat pan chele zu hom zia te zong na akep ching thene ding le aza swak thene ding hamphan na ane na to ke sai gen na he article som ni le gyan na amau tung pa na thuman lo lampi to akisu sak leitang te zongin nei le lam te he zongin amau ne ngei sa na khat pe pen thuman lampi to kumpi na anga sak ki khena ding hamphan na ane na again na he article som ni le kwa na amau leitang pupa gam khem pe le natural resources how naman phan na te khem pe pen akep ching the na dingu hamphan na ane na again na he article som thum na galwai sawai to ke sai zongin om tak chiang in zong ama mul le muala gal skap na ai zongin gal phwal ding azan na ding hi zongina om khang zen le zong tual swak mi te phal na lo to kumpi na thagum zangina amau gam pen amau le tang pen gal phwal ding a sa sak lo ding chi hamphan na ane na hi article som thum la khan na amau te ngei na le athungai sun na teu thu ngai sun na teu pen hoi taket akep ching the na ding hamphan na ane na again na he na article som thum la nia amau ne isa le tang le pupa gam le natural development to ki sai na ai ke le natural resources to ki sai re zong ina amau I phal na om lo ina kumpi ai zong ina mun tom pan asep lo na ding hamphan na ane na again na he tual so mi te hamphan na to ki sai thu pon khen pi sangi na amau ai ke le ki ung na le ngei na thukun te to ki sai again na hiya tuai na article som thum la thum panina article som thum la sagi sung chang wa mi article som thum la thum na pen amau I minam hi na hi zong ina pol mi hi na hi zong ina gam mi hi na pen amau de bang ina amau le amau ki gen ki lo the ding chinom na amau minam min ding hi zong ina amau I gam min ding hi zong ina amau mul le mual min ding hi zong ina amau de bang ina mi dang ten
amao chi pen azui pi dingu hampan na nei no tua te he kyo te chi lo zo ko tua te hi ahong chi u pen minam dang te na recognition apiang ding wa hampan na nei hi chi nai article som thum le na ama minam vai jongin ama vai khem asai ding ina ama ina ki pol na institution atuam velen phu khya theina le ama nge na zia le tong kep ching theina ani na hampan na gen na hi to chiagina article som thum lenga na ama community sunga ama veng sunga chini in ama wi mi mal khasimin mo puak ama minam le gama ding ina ahoi zo na ding gel na to mi mal khasimin mo puak pen ama le ama ki khen sat thei ding hi chi hampan na ni na hi na article som thum le guk na mirang te to ki zom na gam nang te to ki zom na zon ki pol na hi zong ina na sep khop din na sep khop lo ding te hi zong ina ama de tel the na ane na to ki sa again na hi article som thum le sagi na gam nang mi te to hi zong in minam nang te to hi zong ina kumpi khat pe to hi zong ina thukim na la pi te a soi kai the na len ma thu the na te zong ina tua thukim na la pi te zui na na sep hiat the na ga khya sak the na te hi zong ina ham phan na ane na te tua tung to na ham phan nang ki nga de khem pe zong ama zong akipiak the na de ham phan na ni na again na hi tua so mi te ham phan na thu to ki sai tang ko na khem pi gyan na hi thu pon pen bang che bang ina ki sem so de hiam chi gen na he na article som thum le gyat pan article som li le ni ki kal cha wa mi hi thu pon akisep so thi na de ina zuen te he zong ina indigenous people to so me te da khut ke le na sem ding ai ke le international community akichi leitung ba ommi tom te zong ina to ten kyang akisam ba hu na ngen ding amount te to na sem khom the ding chi le gam sung gam po ommi te zong ina kumpi te zong ina mi te kyang pan hu na nga ai na ma pang khom the ding chi again na ahwa pi again na he tual song mi te ham phan na thu puan to ki sai na khen pe tom da ding ina hi thu puan pen understanding the na piang na to ki sai na again na he na kumpi te na ama sep ding ai zong in ama bol ding ai zong ina the na tual song mi te a ding ina bit na ding ai zong in na sep sak the na ding ai zong ina ama vai te ai ke le kumpi te na ama vai te ama sep ding khem pe ama le ama the tom na to na sep na ding wa hi zong ina nu me le pasal pen ham phan na ki kim ane na pen kumpi te na asep khiat hi na ding ai zong ina hi thu pol sunga om ham phan na le mo pong na khem pe te pen ki pum khat na ding ai zong ina dai na ding ai zong ina gambit na ding ai zong ina ngim na be ka ki sem ding ai na thu again na hi tunina tual suang me te to ki sai ham phan na thu puan china thu ki kum na atom kimin ine hi thu to ki sai na ki chingzo asim nom te na opsaya ki en the ding hi zole podcast nongen manin lung na me